Some women have healthy eggs, but they cannot conceive. But that doesn't mean they cannot become mothers or they cannot become parents. It's here where surrogacy plays an important role. Hello, I'm Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Chanirba IVF Center, Guwahati. So if you want to know more about surrogacy, who are the women that need surrogacy? Is surrogacy legal in India? How surrogacy is done? For all these questions to be answered, keep following our videos. We will be answering all these queries. Thank you. Banang penyar ke jeli ben kentiu ke kamelaka cricket hak distrik Riboy. Sakabai kesenjok ke batamai kelami ke belajar kerteng da ke Central Riboy Cricket Association. Laban kedawang ni ba ke distrik Riboy ke ladun lupa ke kesenjok ke belatri kam la bon snem ya ke belatip kum ke Riboy District Cricket Association ke belatri ben kentiu ya ke kamelaka cricket akan ke distrik. Ya kesenjok jang ke Central Riboy Cricket Association CRCA on clear duba dan kupar sumer kumu presiden baruba Rocky Marwen kumu vice president nalor kimi kinokit kam ki bang not ban kentiu kini ka kamel akai sport ka babana nam ha ka pratehi brokowei uba dan kupar sumer kumu presiden ka CRCA ule thua ba ka thonghi jong senjok kalong ban kentiu ka kamel akai cricket akan ke district bat ban sei girang bagi thayel akai ki bakan sai na kalam ki jaka jong ke district kam tam manikai ki samla ban akai am de tennis ball dari di ball ke baju penan kam ha ki jingle akai jangka cricket. Ulang ru baga jil akai cricket da ki tennis ball kada melam shano ru. Ya kalau wei samla komtaan penslur bet de deuce ball bat shan ka senjuk kan penlong ru da gelempung il akai cricket da ki deuce ball na dok arpui trik uleber ha ga baon penele akai bat ki kinhon bane shim benta bat kin dan kaman siwe iruem. Halo kejing dan lupa jengka Riboy District Cricket Association uba sumer ulang baga Riboy District adik district kebahe bat kebayar. Kumta kejing ni jong ne pat ka senjok belatip kum ka CRCA kan penmentoy ban kentiu ka kamel akai cricket bat ban iron san shosho ki samlai ke badan sap hakan ne kejing ele akai. Central Riboy Cricket Association kuma pentip pi pa ba ro lagi club fair apa jong Riboy District jongi nila form ni ka Central Riboy Cricket Association. Kajili kolong balingi form ni ka Central Cricket Association kolong ba i bagi di tan juga di samla di bobol ma di simbenta ki tolmen ba fer peniat di club di balang bobol ma ki bobol ma kile ada ka tennis ball. Tingi ba ni ku ki dong song sinong di player ki barim bobol ni don ko ki kompar khat ka jongi kolong ba larang ni anak ki samla ko ni ba kile ka tang tennis ball ti ba kanamdan ka fusion. Jadi kadang ni sotu ba ho ni mong ba cricket tennis ball ka sniu ka biangi ring yung bangin wala na ban ikai in ai ka platform ya ka professional cricket ka bolong ka deuce ball. Ti ha ka jingi me tibot ni lampong ni shong pram ni arian habangi ya welang ni pula pa ni shong ka ting na fix ka sport ring ngasin ka rai bangi la don kampan form no the cricket association but ngila yo bundli keteng jong cricket association hangi bakal do pa western Riboy eastern Riboy ni snow bakal ni ka thaj muslim jongi galong pedeng bring him I know the central Riboy the barok gi one meeting at sini ibadan ki baydan nang ngila ya ibet bang inform no the central cricket association te ka jing thu jongi galong ba ini kai ka ban promote cricket apa ka thai ni jongi ban play ke platform ki talented youth mo ki bela kai cricket da galenti ka balong professional cricket da ka deuce ball te habangi alaya ko ni yong kumlo bangin in pen sawai kali baro yong bangi don kam ban don do da cricket league te mentang ni da rai mat le show meeting me rai ban pelong da the first Central Riboy Cricket League deuce ball. Ya kan ni ngeladep ai nama ki poster maka dengan last date kan khatsau tu ni. Ba kan yang hui pi kubal setengah kolong ba ngin yo amat sedang no kumlu mentang ada fix ke tarik ar hui tarik jong mulai match. Kumulong mentang ngila yo kumba khat ar di club ki bala confirming ni makin simenta hakan cricket league. Bangi songoro ya ka dabasnong umsni probably bala INOC ni mengila man play office
But kumjo ngai kublai ka Umsning Sport and Social and Cultural Club. Kapla ailat ini berpeluang kami ketika badan apa patarim berpeluang ke league. But ngai penting IP ni bang hak ketika sini play ka first Central River Cricket League news ball and one play umush council chief guest the president ka Meghalaya Cricket Association Sir James PK Sangma. But ngai IP ka jitu jungi gamput tahani ka khubor ko bahai ki samla ke stop Meghalaya Cricket. Ngelor kenta ngidon lu ketong bang ngidon ke kejong ke cricket academy. Nila don lu bayang ngitai ban pendon lu ke cricket practice net. Aki jaga ke bolong center kelang bagi semla ke ban sap kila ban ile practice ban practice daga news ball. Nile ban play ibong kilat genti ba isama jengi kin kieu hakan ile cricket iso. Pitip ba kathan jengi kam la cricket kala kieu na postball bangidon kam ban ora no daga right track ban kin dia le no daga news ball. Ngi di stang jengi ngi scam bangidon ki members kin kit kam or idon ka collective responsibility idon ka jing ik ya cricket ban kin kieu maka ni dia linti ke platform ban ka ba ban play platform ya ki samla joga dong than jengi.